Kita harus masuk ke ruangan lagi. Balik lagi. PR banget anjing. Kalau gua mau cek dulu kesinian biar nggak bolak-balik. Oh, ditutup. Beware of meat director. Beware, ngapain beware anjing? Beware. Beware. Beware nih, beware. Itu bibir anjing. Oke, lanjut. Kita turun dari lift. Kita turun. Oke. Oh. Kenapa sih lu ngagetin anjing? Oh. Oke, kita balik lagi. Bukan ruangan Vigo, bukan. Halo, Moon. Oke. Kalau ini cara main, oke, gue ikutin. Di sini kah? Bukan anjing. Di sini. Bukan anjing, bukan. Gua nggak hafalin lagi. Di sini. Bukan. Iya, bukan ini yang nelpon tadi anjing. Di sini. Ya, betul. Buat ngebuka dan kita balik lagi. Oh, indahnya. Kurasa dunia saat ini. Balik lagi. Matiin TV nih, seng listrik anjing, listrik naik. Politik dikit ya, mampus. Wait. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka senyuman mentari. Bila aku terjatuh nanti, kau siap menangkap aku lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah tercipta. Ku petik bintang untuk kau simpan. Cahayanya terang. Dan ini sudah beware of me director. Yeay, kita masuk. Yeay. Kita masuk ke ruangan director. Gua nggak tahu nih stack masih stack 13 apa stack berapa ini. Karena gua masih belum mati. Oh. Why are you doing this? Because in this way, I can create a perfect movie. Profit from fake acting. Every character is real. His actions and emotions are natural. This is beautiful masterpiece. Oh, ini si Vigo. Dan dia naik. Apaan itu anjing? Prepare to battle. Oke. You versus me. Oke. Oh, musiknya denger. Ini harus ngapain anjing? Bos. Ini ngapain anjing?
Lalu ini harus ngapain anjing? Ini harusnya dulu ini dulu ini harus mau nyalain terus kita gua ngerti. Aduh, mampus. Oke, gua ngerti sekarang. Wait. Ayo, come on. Mampus. Tapi darah gua sekarang. Kita harus balik ke setrum buat nyetrum dia. Ini kan ini tuh. Lihat tuh di atas. Aduh, nggak kena anjing, gua lupa anjing bangsat. Kejadian di situnya dulu, bro. Wait. Oke. Gue ikutin cara lu. Hello. Follow me. Mampus. Rusak tuh anjing. Wait. Kabur. Hello, follow me. Wait. Mampus. Mau lawan gua anjing. Lu stand up aja sono anjing. Nggak usah ngelawan gua. Hello. Mampus. 5 again. Yeah. Halo, follow me. Yeah. It's me. Come here. Mampus. Wait. Ya. Cuma itu tembakan lu anjing. Halo, come here anjing. Mampus. 3 kali lagi. Begini aja kerjaannya nih. Wait. Kabur. Ayo, mampus. Bodoh amat. Ini lo. Wait. Ya. Cuma itu tembakan lu anjing. Come here. Boom. Mampus. Lu nembak kemana? Gue di mana anjing? Once again. Kabur. Hello, follow me. Come here. Wait. Boom. Bye. Mampus. Mau ngelawan gua anjing. Stand up lu sono anjing. Rusak. Ke bengkel anjing. Ganti oli.
You won the fight. I surrender. Yes, I'm win. Boom, meledak. Boom. Let's run before everything will collapse. Ayo lari. Ya, lari. Tumben lo baik sama gua lo. Udah kalah begitu lo anjing. I follow you. Yeah. Mau kemana kita? Time to end the madness. Let's go home. Udah tamat. When everything come back to normal and the whole situation has been explained, it turned out that everything was an unfortunate coincidence. Vigo apologized up for the harm that he done. He found his beloved and married her, and they lived happily ever after. Oh, dia jadi nikah dan bahagia. Finish dan ya tamat. Thank you Ignatius. Congratulations, you have completed your journey. Thank you for playing. Yeay Ignatius tamat. Buat game ini keren lah, banyak kenangan buat gua, mulai dari burung gagak yang terbang, terus juga ada cimol yang loncat, yang turun dari langit. Cimol turun dari langit anjing. Terus juga ada tikus yang guling-guling, tikus guling-guling. Terus juga ada inian apaan sih tuh? Lupa gua, laron. Nah iya laron. Sama tawon di dalam tanah anjing. Sama yang terakhir gituan tuh, banting kepala babi. Nah ya, banting kepala babi dalam bioskop anjing. Dan juga gua ditinggalin sama paman gua, ya my uncle. Dan terakhir lawan Vigo yang dia udah kalah jadi temen gua anjing, dan dia nikah anjing. Ya, buat Ignatius sukses terus ya, keren, gamenya keren ya. Gua bingung mau ngomong apaan ya, yang penting ya lebih kreatif lagi lah buat yang bikin. Kalau bisa levelnya ditambah, stakenya ditambah ya, jangan cuma 15 aja ya kan. Biar lebih seru. Itu udah seru sih, lumayan puzzle game, I like.
puzzle game. I like puzzle game. Ya, tetap di channel gua, jangan lupa subscribe gua. Jangan lupa follow Instagram gua dan Twitter gua di @ulai_velayati. Ya, ulai_velayati. Velayati. Oke. Ya, gua akhirin sampai gua akhirin sampai sini. Salam gamers. And I'd be goddamn if I didn't put the city on, let's get it.